Ndabasuhuje ngo ikaze kuri channel yanjye Jingo Nyemazi. Uyu munsi rero reka tubabwire amakuru n'ubundi ajyanye na company ya Bill Gates. Bill Gates yashinze company ikomeye cyane. Iyi company rero yitwa Microsoft. Iyi company rero umunsi w'ejo yujuje imyaka 50 ibonye izuba. Musi w'ejo rero bari barimo bisiza isabukuru yayo. Bari kutwereka rero abantu bagiye banayiyobora. Reka rero dutangire aya makuru kugira ngo tumenye iyi company uko yatangiye, tumenye ibyo yagiye igeraho, tumenye kunahinduye ubuzima. Bari kutubwira ngo Microsoft turns 30 years old today. Here is how the company changed the world. Bari kutubwira rero nyine ko imaze imyaka 50. Reka turebe uburyo yahinduye isi. Microsoft was founded by Bill Gates and Paul Allen on April 4th, 1975. Microsoft yashinzwe n'abagabo babiri aribo Bill Gates na Paul Allen mu kwezi kwa kane ku itariki enye 1975. Urabona hano logo yari ifite logo imeze gutya. Abantu benshi iyi logo nta nubwo bayizi. Rero iyi logo ni yo yatangiranye. Rero Microsoft yashinzwe muri uyu mwaka, imaze rero imyaka 50. Microsoft went public on March 13th, 1986 with a price per share of $0.05. Microsoft yagiye hanze cyangwa yatangije ibikorwa byayo ku mugaragaro ku itariki ya 13 Werurwe 1986. Ifite igiciro ku mugabane kingana n'amadolari 0.05. Aha rero bari kutwereka ukuntu yagiye itangira kandi ukuntu umugabane wayo wari ukiri hasi. Bill Gates became the youngest self-made billionaire in history. Rero iyi company yatumye Bill Gates aba umugwizatunga cyangwa umuherwe wa mbere ku isi wabayeho wagize amafaranga akiri mutoya. Umugabo yubatse amateka akomeye ku buryo n'ubu ngubu hari abantu ko ari we muherwe wa mbere ku isi. Hari abantu bazi ko ari we muherwe wa mbere ku isi, kandi mu by'ukuri umuherwe wa mbere ni Elon Musk. Ariko kubera uyu mugabo yubatse izina igihe kirekire, bazi ko ari we mukire wa mbere ku isi. Ku buryo umuntu wavuze ngo washaka kuba umukire akavuga ati shaka kumera nka Bill Gates. Rero uyu mugabo yubatse amateka. Microsoft murabona noneho logo yayo ubu ngubu isanzwe. Today each share is valued at over $400 per share. Bivuga ngo ubu ngubu iyi company umugabane wayo umwe ungana n'amadolari 400. Urumva aya amafaranga ni menshi cyane. Ngaho fata imigabane ifite noneho uyikube n'aya madolari, bahita ubona amafaranga ko ari menshi cyane. Windows changed everything. In 1995, Bill Gates announced Windows 95, the first operating system for the masses. Mu 1995, Bill Gates yatangaje operating system yitwa Windows 95. Iyi rero nyine yagomba gukoreshwa n'abantu bose muri rusange. Abantu benshi rero barayizi, ari n'abayikoresheje. Ni ibintu bikomeye cyane. It introduced a graphical interface that changed how people used computers. Microsoft rero yanazanye uburyo bwo gukoresha mashine. Murabona inosho baduhaye nyine ni interface, buryo ukorana na mashine cyangwa utangiza nyine mashine ugiye kuyikoresha.
ibi bintu rero ngo byahinduye uburyo abantu bakoresha computer cyangwa mudasobwa. Steve Ballmer became Microsoft's second CEO on January 20th, 2000, sorry. Uyu mugabo rero Steve Ballmer yahindutse umuyobozi wa Microsoft wa kabiri ku itariki ya mbere Mutarama mu 2000. Rero uyu mugabo yarayiyoboye ahereye kuri no tariki. Xbox Live, the Xbox revolution. Microsoft entered gaming with the original Xbox, released in 2001. Mugabo rero Bill Gates, kampani ye Microsoft yazanye n'uburyo abantu bakina game kuri machine. Iyo game rero yitwa Xbox Live. Rero iyi Xbox Live yahinduye amateka, yaje ari impinduramatwara ikomeye cyane. Rero yaje cyangwa yatangijwe mu 2001. The Satya Nadella era begins. Satya Nadella became CEO in February 2014, focusing on cloud computing and AI. Umugabo nawe rero Nadella yabaye CEO urumva no wa gatatu wa Microsoft muri mwaka wa 2014, yibanda cyane kuri cloud computing and AI. Cloud computing ni uburyo nyine machine ikoresha cyangwa uburyo abantu babika makuru kuri machine, ibintu bijyanye na application, ibintu byose bitandukanye, mbese software cyangwa logiciel za machine, ndetse na AI ni ubwenge muhangano cyangwa artificial intelligence. Umugabo rero yahindutse CEO wayo. Satya Nadella led Microsoft to become a $1 trillion company. Uyu mugabo yayoboye Microsoft ihinduka company ya mbere ifite igiciro cyangwa ifite amafaranga angana na trillion z'amadolari. Urumva rero ni ikintu gikomeye cyane. They changed how people interacted with computers, online gaming, and are now in the forefront of AI. Abagabo rero ngo bahinduye uburyo abantu bakoresha machine, uburyo abantu bakina imikino kuri internet, ndetse ubu ngubu bari ku mwanya w'imbere mu kuyobora ubwenge buhangano cyangwa artificial intelligence. Abagabo rero bakomeje gukora ibintu bikomeye cyane. Today Microsoft is the second biggest company in the world, valued at almost $3 trillion. Uyu mugabo rero iyi company ye irakaze. Ubu ngubu ni company ya kabiri ku isi ifite igiciro kingana na trillion 3 z'amadolari. Niyo company ya kabiri ku isi. Iya mbere ni Apple Inc. Uyu mugabo rero yakoze ibintu bikomeye kandi akomeje no gukora ibintu bikomeye cyane. Murakoze rero, aya makuru niyo nifuje kubasangiza. Reka dukomeze mu makuru y'ubutaha, kandi ngusaba gukora subscribe kugira ngo utazajya ubura amakuru nk'aya. Urakoze cyane. Ciao ciao.